nk'uko twabitangaje ejo mu itangazo twashyize ahagaragara, iki cyemezo twacyakiriye uko kiri kandi tukaba dusanga kitazafasha mu kugarura amahoro iburasirazuba bwa Kongo ndetse kitazanafasha guverinoma ya Kongo, ahubwo icyo cyemezo kigaragaza ni uko leta y'Ubwongereza yafashe uruhande ikaba ishyigikiye guverinoma ya Kongo, kandi guverinoma ya Kongo hari ibintu byinshi igomba kubazwa kuri iyi ntambara. Bikaba rero bibabaje ko igihugu nk'Ubwongereza aho kugira ngo gitange umusanzu mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko biri mu bikorwa n'imiryango y'akarere ko muri Afurika, ahubwo yahisemo gufata uruhande no gufata icyemezo ahubwo cyazadindiza ibi biganiro turimo. Biriya byemezo byafashwe n'Ubwongereza byafashwe Ubwongereza buvuga yuko bibaye mu gihe hagitegerejwe ko ibyo bwasabye bishyirwa mu bikorwa. Mwebwe u Rwanda mwiteguye gusubiza ibyo mwasabwe? Mbere na mbere ntabwo ari Ubwongereza bugira icyo busaba, ahubwo hari ibiganiro biri muri aka karere ko kugarura amahoro iburasirazuba bwa Kongo mu rwego rwa umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'umuryango wa SADC. Ubwongereza ni igihugu cy'i Burayi dufitanye ubutwererane, ariko ntabwo ari Ubwongereza bugira icyo busaba mu kugarura amahoro iburasirazuba bwa Kongo, ahubwo icyo tubusaba ni ugushyigikira ibiganiro byo mu karere. Tukaba rero tubona ko biriya byo guhana biriya bihano Ubwongereza bufata bitagamije kugarura amahoro mu karere, ahubwo bigamije kudindiza ibiganiro turimo. Mbere y'Ubwongereza habanje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakurikiraho umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Ubwongereza bukurikiyeho. Ibyo bihano iyo bije byikurikiranya gutyo, mwebwe nk'igihugu mushyira imbere nk'uko mubivuga umutekano wanyu, mwadohora mute kugira ngo ibyo bihano kenshi na kenshi usanga byibasira abaturage bishobore gukurwaho? Ntabwo u Rwanda rushobora kudohora ku mutekano w'igihugu n'umutekano w'abanyagihugu. Nk'uko nabivuze, dufite ikibazo cy'umutekano ku mupaka, umutekano wugarijwe n'izi ngabo za Kongo zifatanyije n'ingabo z'amahanga z'Abarundi, ingabo za SAMIDRC ndetse abacanshuro b'abanyaburayi nubwo bagabanutse, umutwe w'abajenosideri FDLR n'indi mitwe y'abazarendo, kandi ibyo ngibyo bikaba binakurikira imvugo yo guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda yavuzwe na Perezida Tshisekedi inshuro nyinshi. Rero ibyo ngibyo bituraje nshinga kurengera umutekano w'igihugu no kurengera umutekano w'abanyagihugu. Ibyo ngibyo ntabwo tushobora kubishyira mu kaga ngo kubera imfashanyo z'amahanga cyangwa se isura u Rwanda rufite mu mahanga. Twebwe umutekano w'abanyagihugu nitwe tuzawurengera, ndetse n'uko mu gihugu 94 amahanga ntaho yari ari mu gukiza Abanyarwanda, n'Abanyarwanda ubwabo barengeye Abanyarwanda bagakarika jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwongereza buravuga yuko bwumva neza yuko mushobora kuba mufite impungenge zishingiye ku mutekano wanyu, ndavuga umutekano w'u Rwanda, ariko bukavuga yuko budashobora kwihanganira ko ibyo mwabigira urwitwazo kugira ngo muvogere ibihugu muturanye, ubusugire bw'ibihugu muturanye ntibwubahirizwe. Ibyo byo mubivugaho iki? Kuva mu mwaka wa 2018 ngira ngo hamaze kuba ibitero bigera nko kuri 20, byaba ibitero cyangwa se kurasa ku butaka bw'u Rwanda. Ejobundi ku itariki ya 23 z'ukwa mbere hari ibisasu byarashwe ku mazu arenga 200 y'Abanyarwanda mu karere ka Rubavu, hapfa abantu 16, hakomereka abandi 177. Ubusugire bw'igihugu ntabwo ari concept yakorewe Kongo gusa, yakorewe n'ibihugu byose harimo u Rwanda. Rero ntabwo dushobora kumva yuko amahanga avuga ubusugire bw'igihugu cya Kongo yibagirwa ubusugire bw'u Rwanda. Rero ibi ngibi nibyo turengera kandi tuzakomeza kurengera. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Ndibashimiye.